umva rero niyo mpamvu twashaka kumenya ati eske ni vy'ukuri n'ujya yimurihiye canke company yindi iyo onye zokorana na Big Fizzo nibo bamurihiye no muco twashaka kuko urumva abantu baracari mu rujijo ntibaramenya ukuri aho kuri ku kijanye n'itike y'indege ko bamwe baravuga yuko reka nkubwire that's not none of my business my friend ngewe ikintu kindaje shinga nuko Fizzo azaza hano uko tike iza yaguzwe ni hagati yanjye na management ye naho wundi sinibaza ko umuntu yagura tike y'umuntu utaje muri concert yiwe ibyo byo ntago nizera ko kwaba ukuri niba yaranayiguze yes ndashobora kubabaza akabazo gatoya sindabaciriyemwo kuko ya PSK ejo yarashoboye gutanga umuco aravuga neza yuko ari we yatanguye gusinya kontra na Big Fizzo hanyuma wewe mwasinye kontra mu nyuma mu gihe Big Fizzo yari yabanje gusinya kontra nawe burya hanini ikibazo niho cyari kiri kuko we yavuze yuko ari we batanguye gusinya na kontra wewe muza kubonana mu nyuma na Fizzo hanyuma aza gusinya kontra na wewe kandi hariho iyo kontra yari yaramaze gusinya ivyo navyo mwo biduhera ku muco bo daboro uwo muntu murimo kuvuga asinyana na kontra na Fizzo ntago nari mpare nta nubwo rwose byabo ngewe nabyinjiramo that's a personal issue ibindi bifite nicyo bimariye nibyo ngewe navuganye na Fizzo kandi ngewe nk'umucuruzi cyangwa event planner cyangwa promoter ibyo nsezerana na Fizzo ngewe arabikora niba mureba kuri rezo sosiyo zose arapromotinga concert yacu nkuko biri mu masezerano arabwira abantu aho bakura amatike aho bagura aho bakura information zose naho kuba yaravuganye n'umuntu Fizzo n'umuhanzi munini agomba kuvugana n'uwo ari we wese nta nubwo ntabwo ari limite kuvugana n'umuntu uwo ari we wese ariko kubahiriza amasezerano biri mu nyungu ze niba atarayubahirije ubwo hari kitaragenze neza nibaza ko Fizzo ni umurejande n'umuntu akoze amakonseri menshi amaze imyaka myinshi aririmba azi icyo bivuze kwangiza izina rye azi icyo bivuze gusinya kontra azi icyo bivuze kubahiriza amasezerano yagiranye n'umuntu igihe cyo kuyubahiriza n'igihe cyo kutayubahiriza niba uwo muntu agaragaza ibyo bintu byose amatike y'indege kontra ese yaba yaraberetse na resi yayishyuriyeho amafaranga ya depo cyangwa yo kubukinga umuhanzi yarayiberetse iyo resi ego ngewe nishyuye ibihumbi yaravuze yuko kuri Western Union ariho yagize yashoboye kumurungikira kwayo mahera angahe hanyuma yavuze imiliyo ibihumbi 9 by'amadolari ko ariyo avance iyo resi mwarayibonye yarayiko mu byo nabashije ngiye kubona wenda nubwo atari inshingano zanjye nanjye kuko biba binca mu maso ntayo nabonye gusa nta nubwo ngiye ibyo bindeba pe ariko icyo nabamenye mu maso ni ibihe Epic Mendes ibyo byose nyine mwabonye amakontra amatike y'indege nene subundi kuri wowe nk'umuntu w'umushoramari nta nkeke canke ntabwo wigeze wumva ugiye kurondera Big Fizzo mu gihe wumvise yuko yagiraniye ikibazo n'undi mushoramari kandi muri ico mu gikorwa nyine mugiye gukorana amplis kumva yuko yasheshe nuzenya contract yari imaze gusinywa kubwaho wavyakiriye gute bo ntago ndi bujye mu bintu byinshi ariko Fizzo niba yarasesha amasezerano yagiranye n'uwo muntu ntago ngewe ari inshingano zanjye kumenya icyo kitaragenze neza nkuko nanjye ndamutse ntubahirije amasezerano nagiranye na Fizzo ashobora guseza amasezerano twagiranye sibyo nimurebe kuri kote imwe gusa Fizzo ashobora kuyasesa cyangwa n'uwo bayagiranye
bakayasesa. Ntago nibaza ko kuba abantu bagirana amasezerano ari itegeko yuko none se abantu nturi ku kazi ufite contract y'imyaka murondeye Fizo amaze gusinya amasezerano canke imbere nibaza ko iyo imbere canke ntago ibyo bintu ari ngewe bireba patro, kuko ngewe iyo mpamagara Fizo akambwira ko hari andi masezerano afite ntago nari gukomera kuvugana nawe. Byanga bikunda impamvu yemeye kontra yanjye nuko nta yandi masezerano yari afite. Nibaza ibyo bintu ko ego ndabaramukije. Jewe shaka kumenya wewe nka patro wa kampuni umaze kubona umuntu yamaze gushira kuri event yiwawe, uba waramurondeye Fizo ukamubaza ibi bintu mbonye urabizi? Fizo yoba yaraguhaye umucyo kuri ivyo bintu? Sinzi niba wari uri kuri no live dutangira nabivuze yuko nanjye ibyo bintu nabibonye. Narayibonye ndamuhamagara turavugana abimpaho umucyo na management ye turavugana twemeza gukomeza gukorana. Urashaka kutubwira muri make nimba atari banga Fizo yoba yarakubwiye ivyo bintu nivyo canke sivyo dukomeze? My friend, ko numva navuze details numva z'ingenzi ko ntari bujya muri kuvuga ngo byari bimeze gutya na gutya, kuko ni bya hagati ye n'uwo muntu, naba ndimo kwinjira mu bindi bintu bireba Fizo ubwe n'uwo muntu wundi. Ngewe ndavuga ibindeba na Fizo, urundi ruhande ntago nibaza ko naba ndimo kurengera nkuko nawe atigeze aza ngo nkuko ataza ngo avuge ibyo amasezerano mfitanye nawe, ni nako ntajya kwinjira mu bindi. So ibyo biri confidential ku buryo nyine nanjye naba ndimo gukora amakosa. Okay, merci beaucoup. Hama turashobora guha umwanya abandi bari hejuru bakagira ico babajije pike mu mavira agiye atandukanye harimo Edmonton hamwe na Ottawa na yindi ville sinzi ko moyinyubusa Montreal na Montreal. So umwanya ni gwawe kwinasho aragenda, reka nkoreshe n'uyu mwanya niba mubinyemereye isanzure pike mende. Ndarikira abantu vraiment ntibite ku magambo ahari, bazitabire. Ndazi ko abarundi n'abanyarwanda ndetse na East Africa muri rusange bakunda Fizo. Hari konseri izabanziriza izindi, ni nayo tubararikira kwitabira muri benshi. Iyi tariki 26 z'ukwezi kwa karindwi, amatike yayo ari hanze. Barashobora kujya kuri Instagram ya Axum Events, ni AXUM Events, bakagura amatike ari kuri sale, cyangwa se abafite ibibazo abashaka kugura ama tables bashobora guhamagara 514-553-4702 tukabafasha, kandi bazagira ibihe byiza mu ndirimbo nyinshi za Fizo mwakunze kuva kera. Tuzimurira Burundi Mureyare ku iyo tariki. Murakoze cyane akandi kabazo kanyuma jewe nayifise. Abantu benshi bari Canada bako badukurikirana Wingro sinzi ko burabangire gatoya tukagenda ku murongo tugatangurana Queen nimba hari kibazo ashobora kubaza umutumire. Ndahari mwanya wose ya Queen sinzi ko hari icyo ushaka kubaza cyane icyo ushaka kungura umutumire. Mwene gwawe Queen mugihe atari hafi turashobora kugenda ku kibazo Genius Security. Wingro yarashaka kubaza isanzure Wingro. Murakoze cyane. Jewe d'après y'ivyo
ujya mujama yavuze ejo yavuze yuko naho Mendes aheje kutubwira yuko abantu bagure amatike ku bwinshi baze bitabira ivyo biteramo yarashoboye kuvuga ati nukuri ahubwo nanje ndahimirije abantu ntibahendwe ntagira abantu bazogenda kugura amatike kuko iyo concert ntizoba mu gihe jewe bataransubiza amahera yanje ubu dossier iri mu butungane. Hanyuma Mendes rero nashaka aduha umuco ahumuriza abantu bose boba barumvise ayo makuru yuko concert izoba kabisa atakibazo na kimwe kizohaba. Reka mbisubiremo neza, nta muntu n'umwe kereka urwego rwa leta nyine runaka ari rwo ruvuze ngo iyi concert ntabwo igomba kuba, kandi nayo kubw'impamvu runaka kereka Fizo yishe umuntu cyangwa hari ibyo tutubahirije twebwe nk'abashinzwe kumutegurira concert. Ariko umuntu kuza hano kuri rega ururimi nta doda nibamo, umuntu wese ashobora kuvuga ibyo ashaka. None se uyu munsi ibyo bibazo bikemutse cyangwa se bikaba atari n'ukuri, ntabwo ibintu byose biza hano kuri social media byose abantu baba bakwiye no gushungura bagashyira ku munzani. Ntabwo Fizo ari umuswa ku kigero cy'uko ashobora kwanonsa konseri kandi igihuha itazaba, sibyo? Rero nabamara impungenge, abazi konseri tujya dutegura barabizi uburyo ziba zimeze, nivo ziba ziriho. Nabamara impungenge pe, umuntu umwe nicyo gitekerezo cye uwo muntu, kandi ntabwo igitekerezo hari umugani w'ikinyarwanda uvuga ngo no si n'umugani, ni aho uburenganzira bwawe burangirira niho bw'abandi butangirira. Ntabwo rero uko wiyumva na feelings ufite na emotion zawe bituma nyine isi yose ihungabana cyangwa bibukuri. Ukuri guhari nuko concert izaba, badukurikiye ku marezo sosiyo yacu cyane cyane Instagram, tuzabagezaho umunsi Fizo yaje azaza hakiri na kare like a week before yuko amakoncert aba, dukorane tour, media tour ihagije, abantu benshi bazabimenya kandi ntibagire ubwoba pe, ntibagire ubwoba. This is the time to enjoy their life, this is the time to start the summer. Murakoze cyane. Murakoze neza, murakoze cyane ku muco muhejeje kuduha. Dekapi umwanya ni gwawe. Ndashaka kongera kuri ibyo bintu. Nibaza yuko nkuko reka bivuga Mutamanga Mendes, nibaza yuko naho atari umuntu akuze kandi n'amafaranga ariko arashora mu bintu namba azi ko umuartiste agomba azane, ashobora kuba afite n'ibibazo n'undi muntu byose nk'umuntu ndaza ateza kubyitaho kandi aba yabyiyobeje neza canke yagejeje kuraba kata kintu gishobora konona ivyo bintu. Kandi tuko tuvuga umuntu nka Fizo n'umuntu muramuzi uko tumufata. Nibaza yuko puisque mamba yararenganijwe tugiye kubibona amatarenganijwe naho nkuko neko ndabyumva ubunyere ko zabikurikiranye ejo. Nibaza yuko mamba yararenganijwe nabyo nkuko yavuze ngo neko ndabona ko ariko bavuga ko yashobora ko yarabitwariye, tuzobibona nabyo. Muga muno mwanya mamba Umutamanga Mendes ariko avuga yuko concert izoba atakibazo, Fizo akaba yabyanosheje akavuga ko izoba. Reka turinde ivyo bintu gusa. Nibaza ko Fizo atari umuntu muto, Mendes nawe atari umuntu mukuru adashobora gushora amafaranga ashobora kubona yuko bishobora kubonona ibintu, ko ndibaza ko ubutungane bukora iyo ibintu bitoye. Ico cari ikintu nashaka kongera ko nta bindi, kandi murakoze. Nakoze cyane. Ntabwo rwose muri iyi si nta muntu wifuza gutama amafaranga aravuna kuyabona,
nta muntu n'umwe wakwishimira kuyajugunya. So niyo mpamvu buri kintu cyose ugomba gukora attention. So impamvu rero mbabwira mbaho icyizere cy'uko abantu batakwiye kugira ubwoba nuko ibiriho turabizi, kandi hari yaba management hari ibyo irimo gukora, yewe natwe ubwacu hari ibyo ibitureba birimo no kubuza uwo muntu gukomeza gukoresha iriya afishe yacu, kandi tunamushimira ko yabyubahirije. So kuba yanabyubahirije ubwabyo ni ikindi kimenyetso y'uko ibintu bigomba kujya mu buryo bwiza. Ntago ikibazo mfitanye n'umuntu kiri personal ngomba kukizana ngo cyafekte indi company cyangwa cyafekte imbaga nyamwinshi y'abantu bifuza kugira ibyishimo kuri uriya munsi. Twakoze cyane. Okay. Kandi kabazo kamatsiko gatoya Mario, dusubiye inyuma gatoya twumvise ko Big Fizzo afise visa yiwe. Ahubwo ikibazo nshaka kubaza no ku bandi bantu bahamagaza aba artiste bari muri Canada, ese iyo muririmbye umumamagaje mwa mumuronderera permis de travail ko aba asanzwe aje mu kazi? Nimbari yego mumurondera permis de travail, Pique Mendez umwamara muronde Big Fizzo permis de travail kugira azoshike akora akazi kiwe mu mahoro. Buriya habaho ubwoko bwinshi bwa visa ya hano muri Canada. Rero hari visa ikwemerera kugira ibyo ukora, hari visa ikwemerera kuza muri visite. Rero byanga bikunda niba bushize yaraje agakora akazi hano, nuko byanga bikunda afite visa imwemerera gukora akazi hano. So kumburi wundi baba barakoranye baramurondeye ku ruhande na permis de travail. Pardon? Ati kumburi wundi ashobora kuba yaramurondeye yo baramurondere permis de travail. Nta wundi rega umuntu cyangwa company yamuzanye ni management yiwe, kandi ni nayo n'ubundi turimo gukorana n'ubu ngubu. Nta difference vraiment irimo. Nuko ari twe bashoramari bishingiye concert, ariko condition ni zimwe z'imikoranire cyane n'uburyo azakoramo. Okay, sawa murakoze. DJ Mari umwanya ni gwanyu. Jeffse utubazo tubiri. Akabazo ka mbere, turazi muri Canada hari aba promoter benshi. Kumenya company ya Mendez ibanye gute n'abandi ba promoter, mubanye gute n'abandi bateramisha n'abandi ba organisateur b'ibiteramo, mubanye gute? Ariho aho muvuganira canke mushaka gutegura ibiteramo, murafise aho muyagira mukavugana n'abandi mukorana ukabwira ukwezi kanaka shaka kugira ibiteramo, canke umwe wese afa gukora uko avyumvira? Ikibazo ca kabiri, hamwe vyoshika igiteramo cyawe kigahagarikwa, uzokwitwarira Fizzo management canke uzokwitwarira PCK entertainment? Murakoze. Ku kibazo cya mbere kijyanye n'imikoranire n'abandi ba promoter hano, njyewe nta kibazo mfitanye n'abantu, nta kibazo mfitanye n'umuntu n'umwe, ndetse ku bantu bazwi hano, kereka niba uvuga promoter muri community y'abarundi n'abanyarwanda, ariko hano haba amakoncert atandukanye y'aba artiste international. Hari amakampani menshi azana abahanzi, ariko niba uvuga specifically ku bantu bazana abantu bo muri East Africa ndetse n'abantu bo muri Burundi n'abanyarwanda muri rusange, nta kibazo mfitanye nabo, tubanye neza. Amakoncert
yateguye ndayitabira nkanabashyigikira kandi nanjye baranshyigikira ndetse n'ubu barimo kunshyigikira uko bashoboye. Nibaza ko nta kibazo kindi gihari. Iyo byanga bikunda ntago namenya bose, ariko hari abonzi basanzwe bategura ibitaramo hano. Iyo ngiye gutegura ngiye ikintu ndabavugisha nkabwira mfite gahunda iyi ni, bakareba niba nta gahunda bafite tugafatanya muri promotion. Ariko nanone company buri ntuzi bifite ambition zitandukanye, bifite action plan yabo itandukanye n'iyanjye. Ntago nanone wajya ugendera kuri runaka, cyane ko dukorera fan base zitandukanye. Nk'urugero ubu ngubu nyuma ya Fizo mfite tuwana na Chameleone izatangira itariki 27 z'ukwezi kwa 9. Urumva nindi kote itari y'abarundi n'abanyarwanda. So ntago wajya ugendera kuri action plan yabo gusa, bijyana nanone n'umuhanzi ugiye kuzana n'abantu na kote y'abantu rebaho. Hari ejo naza no muri West nko mu Cameroon cyangwa mu Nigeria, byanga bikunda ngomba kureba aba promoter bo muri yo side. Rero ntago wenda navuga ngo ni itegeko kugendera kuri gahunda y'abandi, ariko byensire ngomba kubaganiriza nkababwira aho bishoboka tugafatanya, aho bidashoboka buri mwe agakora gahunda ye kandi itabangamiye undi. Ikindi kibazo bari bambaje ntago nyibuka. Ikibazo cya kabiri nabajije nakubajije mvuga ni hamwe vyoshika igiteramo kiwawe ntikibe, muri uwo mwanya uzokwitwarira management ya Fizo canke PCK Entertainment? Kuko mfitanye amasezerano na management ya Fizo na Fizo ubwe, byanga bikunda niwe nareba, kuko uwo wundi hari ikintu na kimwe se dufitanye. Ntago najya kumukondana, nakondana nyine uwo dufitanye contrat quand même. Murakoze je vyari ivyo. Reka tumuhe umwanya Fulgence nawe yisanzure. Ati nisanzure. Ndabaramukije kwanza. Murakoze. Hanyuma PKje mfise utubazo tubiri, kimwe kiragaruka ku kijanye n'umubano nubwo DJ Mario yari yakibajije. Nkavuga nti wavuze ko mubanye neza, ariko ugiye kuraba kuri contract PCK yashize hanze byerekana yuko nawe mu masezerano bashobora kuba bari baragiranye na Big Fizo bokoranye mu kwezi k'8. Hakaba muri tour mufise harimo n'ibiteramo Big Fizo azokora muri iyo minsi. Mbega turaza guhavura twemera koko ko umubano wanyu ari mwiza bimeze neza? Icya kabiri kiragira kiti, mbega hamwe byoshika PCK akadadi kadugasanga ari mukuri na ategeza twereka resi y'amafaranga ko yoba yarayahaye Big Fizo, bakaramuka funze canke bafashe canke bagaritse igiteramo cyanyu, ndavuga bagashobora gufata Big Fizo, mwoba mwiteguye kuzoriha expenses zose PCK yarakoresheje kugira ngo igiteramo cyanyu kizoze kibandanye mu mahoro? Murakoze. Ikujyanye n'umubano my friend, n'umugore n'umugabo babana mu nzu ntago bahuza ibintu byose, sibyo? Nanone ni nkuko ntahuza n'ibintu n'abantu bose, nkuko n'abakozi mukorana mudahuza ibintu byose, sibyo? Rero kuba nakiraho concert undi akagira concert nta kosa ririmo. Kuba yarashyizeho date ntaho bishingiye, ni ibyiyumviro bye, ni kuri action plan ye nkuko nari nabivuze kare. Rero sinibaza ko icyo cyagaragaza ko dufitanye umubano utari umubano mubi, kuko icyo nizera nuko
ngomba kutabangamira umuntu uwo ari we wese nanjye kandi singira umbangamira cyane ko ndamutse mbonye hari konseri ye ntabwo nari gushyiraho indi konseri birumvikana icyo numva ariko nagishyiraho umucyo nta kibazo mfitanye n'umuntu uwo ari we wese yaba mu bategura ibitaramo kandi nta nubwo ari itegeko kugendera kuri gahunda yabo kandi nabo ntibategetswe kugendera kuri gahunda yanjye ariko dutegetswe kubahana twese nabona umwe yashyizeho konseri nkaba nanjye nashyira ku yindi date kuko umwaka ugira iminsi 365 muri iyo minsi yose washakamo gukoramo konseri sibyo icyo ni kimwe icya kabiri ku kijyanye na biramutse bibaye ngombwa ko ngo iyo konseri ihagarara ngo nakwishyura ama expense y'uwo muntu murimo kumbwira nibaza ko ibyo nta hantu bihuriye nkuko nabisubiyemo kuva kare mfitanye amasezerano na management ya Fizo ntago mfitanye amasezerano n'undi muntu wari we wese so njyewe nzubahiriza ibyanditse muri kontra yanjye na Fizo ibindi nawe bisozanye cyangwa management bisozanye n'uwo muntu nibaza ko nta bindi numva bindeba ndareba icyo kontra yanjye nabo ivuga ibindi kandi ibyo bintu reka mbabwiza ukuri ntabwo bizigera bigereyo yose hano kuri social media umuntu ashobora kuza akavuga ibintu byinshi agasaza abantu mu mutwe ariko byanga bikunda mu kinyarwanda baravuga ngo babiri umwe abayigiza nkana umwe muri bo byanga bikunda hari uwigiza nkana kandi ukuri ntago kuzatinda reka konseri mu byumweru 3 cyangwa 4 uhereye uyu munsi urumva rero ntago kuri kuzatinda kugaragara kandi konseri nirangira muzongere mumpamagare ibi bintu mubisubiremo tuzoguhamagara nyene sawa ariko guhamagara ikirikirana aba tuzoba dufite n'abantu bazori bakora duha live tubona uko biriko biragenda hambavu yaho imbere Fulgence yo kumubaza turahimiriza abantu bari muri Canada surtout n'abantu muri ngamwe ko muradukurikirana mu following mukurikirana ibikorwa vyiwe murumva yuko ariko arakora ibikorwa vyiza cyane so turasavye nkuko mwaba dukurikirana turazi ko hari abarundi benshi mudukurikirana muri Canada na cyane abari Montreal na Edmonton murabe amatike mutangure muyagure binashoboka vuba cyane ngiye kubaha kuri bio yaje ndashobora gushira ko site ya mushobora kuzamuragurira ko amatike tuzobanda tubana n'ama information ku bintu biriko biragenda bibaho vraiment murakoze cyane vraiment abantu ntibagire ubwoba pe ntibagire ubwoba konseri zizagenda neza kandi bazishima bajye kuri page yacu ya Instagram yitwa Axam like AXUM events hanyuma barebe muri bio bagureho amatike kuri sale so bagire vuba atarahenda kuko I can promise you this will be a sold out show. I can promise you that kuko abantu barimo barayagura ari benshi very soon rwose ndabizeza ko tuzabona feedback nziza cyane kuri ntuza kuri tixien.ao cyangwa kuri bio ya nani ya Instagram yacu yitwa Axam ni A like Apple X UM events andika muri commentaire bakora ipinning muri commentaire reka Axam gutya events
kuri Instagram mu gihe ho muri bio harimo link mu gihe mugura amatike. Mendez ari ikintu abantu benshi bakunze kujya imihari cyane bavuga yuko abantu mutegura ibiteramo mukunda guhamagara umuririmbyi amasaha ageze kure mutagendera ku mwanya namwe birabashikira cyange mwebwe nibiragashikira muri company yanyu. abazi concert ngewe ntegura ntabwo nzi impamvu biba byagenze gutyo, ariko ngewe ibiri kuri afishe nibyo nubahiriza amasaha twavugiyeho abantu binjirira turayubahiriza, buri kintu cyose twiyemeje turagikora. Rero nta mpamvu n'imwe yo gutinza umuntu, kuko haba hari abantu benshi ababyeyi baje bari gushaka gutaha kuruhuka, bashobora kuzana umuhanzi amasaha mwavuga wabwiye abantu akaririmba, abaje batinze kuko show ibiri bugeze saa 9 za mu gitondo. So urubyiruko n'abajene bashaka gutarama bakaguma bataramye, ariko umuhanzi yakoze umurimo we. Ariko nanone reka nkebure n'abantu bo muri community yacu bagira umuco wo kumva ko niba concert bavuze saa 1 ari buze saa 3 saa 4. You have to change that mentality, kubera ko turi mwisi nyine idusaba gukora ibintu, kwirengagiza bya bintu by'iwacu by'abanyafrika tugakora ibikwiye. Ngewe cyane ko hano muri Canada amasare menshi muvugana n'amasaha sare igomba kuyiba yayitanze. Rero ngewe amasaha mbwiye abantu cyangwa tubwiye abantu turayubahiriza. tukiri kuri ako kantu nyene ari abantu bari muri community yacu, ndi kuvuga abarundi n'abanyarwanda bakunda kwidogera ku bantu nyene bategura ibiteramo, ngo ukuntu usanga umuririmbyi iyo yarinze aza usanga aririmba umwanya mutoya kandi baba barishe n'amafaranga ngo abakwiriye. Ivyo navyo ugasanga aririmba indirimbo imwe zibiri zitatu akaba ararangije, ngo navyo nyene ntibibagwa neza. Tubwira neza umwanya umuririmbyi muba mwatumiye umwanya abakwiriye kuririmba uko ungana n'indirimbo ziba ziri kuri playlist ziba zingana gute, kugira nabo babashe kumenya ati iby'iwacu biratandukanye n'ibyo turatubona ku bandi. Wenda ibyo ni technical part ya concert, ariko ubusanzwe sinibaza ko umuririmbyi agomba gukora minimum muri concert zacu. Minimum ni isaha n'igice. So muri iyo saha rero haba harimo ibintu byinshi. Nibaza ko n'uwaririmba indirimbo na 40 mu isaha imwe n'igice yaba yaziririmbye. Ndumva ari cyo nagusubiza. Kubwanje numva nobashimira ku mwanya wanyu mwaduhaye, gira ubutaha tuzogerageza kurondera Big Fizzo nawe agira icyo atubwiye ku gitaramo ariko arategura. Ariko ikindi kintu nababwira vraiment Fizzo muri aba bantu ntabwo arimo pe. Muri aba bantu barindira kuza saa 9 saa 8 z'ijoro ngo aririmbe iminota 10. Fizzo afite playlist nini cyane ku buryo ashobora no kuririmba amasaha 3-4. So rero ntabwo nibaza ko kuri Fizzo jewe nabagiye ku ruhande rw'aba bateguye, kuko ari igihe usanga byakomotse ku bantu baba bateguye igiteramo ugasanga ntibyakomotse ku muririmbyi. That's why nakibazo nakibagijemo. Reka wenda si nari ntarabivugaho, ariko reka kuri concert ya Fizzo Montreal le 26 Fizzo azakorana n'abantu batatu. Tuzaba turi kumwe na DJ Sweet, turi kumwe na DJ Le Riche, ndetse n'umuririmbyi wundi w'umurundi witwa Lily K. Abo bantu nibo bazakora. So buri umwe wese afite umwanya we, kandi muri time yose dufite abantu bazayibyaza umusaruro. Buri muntu wese uzitabira azaba azataha yishimye. Nicyo numva nababwira.
ahasigaye murakoze cyane, mwakoze kuntumira, n'ubutaha ni mu ngenera dufite umwanya n'amahoro, kandi mukomeze mushishikariza abantu kugura amatike bitegure show y'umwaka. Sawa, merci beaucoup Pique Mendes, kandi nishimiye kumenyana namwe, ni by'agaciro cyane. Merci beaucoup. Hama twari turi kumwe na DJ Mario, akaba ari umwe mu ba DJ bakomeye cyane bo mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Akaba yaranatahukanye, akaba amaze gutahukana ubushimwe bugiye butandukanye mbwira gikorera mu gihugu cy'u Burundi, ariko ubu akaba barizwa muri Allemagne. Kumbure hari gusanga amakampani yanyu akora gushika hanze y'ibihugu za Europe, bashobora kuzomwifashisha mu bindi biteramo. Twari turi kumwe n'umumenyesha makuru akomeye cyane nawe nyine wo mu gihugu cy'u Burundi, akaba yitwa Fulgence, hamwe n'abandi bantu bakurikirana umuziki wacu wo Burundi akantu kamwe ku kandi, wari wo witwa Genius Security, twaba twamananga anye n'uwitwa Dekapi, aho sinabantu bakurikirana hafi ikintu cy'umuziki. Hama na jewe nyene kumbure abandi bazomvuga hanyuma. Genius Yo naguciriye mu ijambo, abantu batera bagira bategura ibiteramo bazozi barikora ku bantu baba influencer bari kuri TikTok kugira babafashe promotion, kuko TikTok vraiment kuri promotion imeze bien sana. Nibaze barabaza gusa guposta amafoto kuri Facebook, Instagram, bazi barikora ku bantu bafite abantu benshi babakurikirana ku TikTok, bishobose ukemera ukabariha kugira bapushinge ibikorwa. Nanje nafite ikibazo, ntangorane kweli. Nashaka kubaza ku yo concert ya Big Fizzo ko nk'ikintu cyo gufungura kuntu kizoba kimeze ko biteguye bizoba ari sawa. Hazaba hari icyo kunywa, icyo kurya, byose bizaba bihari. Turafise abantu basanzwe babikora, bafite amaresitora, bazaza ku uwo munsi bazaba bafite stand hariya kuri concert. Ibyo kunywa bien sûr bizaba bihari bihagije, so bizaba ari akaryo ko guhura n'abantu abagenzi bakera bakishima. Ni umunsi nyine w'ibyishimo, ni ikintu gihuza abantu bose kameme. Turi muri sama, abantu hano harashyushye, abantu bagomba gusohoka bakishima, abari barahebanye kubera hiver bagahura. Ni umunsi wo gusangira rero, ibyo kurya no kunywa bizaba bihari. tugushimire Pique Mendes umwanya wanyu, zamukoze ibihe byiza. mwakoze ku mwanya wanyu, mubandanye mugira ibihe byiza n'imirimo myiza, Imana ibandanye ibyishyiramo.